Me manaaki I te tamaiti, koera te ia o te kaupapa e kōkiri hia nei e te ropu kākāriki mo te tau 2014, hei aha hei patu I te noho rawa kore a te tokomaha o ngā tamariki I e nei rā. He maha ngā rautaki a te ropu kākāriki e tutuki ai tēnei kaupapa ā rātou. Hei tā rātou e tika ana kia noho hānea, kia noho āhuru mō wai ngā whānau me ngā tamariki katoa a hakoa kōwai. He hua a ohanga, he hua a tangata hoki ka puta I tēnei kaupapa. They are not nameless or faceless children. It's 1 in 4, so they are either your children or your brother's children. They are the children that your children play with at school. They are your neighbours, they are our mukos. One way or another, they are all children who belong to us. And we can, as a community and a country, as an economy, we can make a difference and we can fix this issue. Ko te tino whāinga o tēnei kaupapa a te ropu kākāriki, he kukume mai I te kotahirau mano tamariki I te rawa koretanga. E toru rau e 60 miliona tāra ia tau te utu mo te kaupapa nei, hei tā rātou mā te hiki ake I te penihana, mā te āwhina I ngā whānau mātua kotahi, mā te whakapiki I te pairaro utu mahi ki te 15 tāra I te haora, e puta I te ihu I te rawa koretanga.